But there are so much bread. Na matana se na mohwe me KUMAWOOD TV. But the jumadi e bero. Opportunity e wi ase na okwa. Ebusua, obi tim se wi ase na okwa dia. E ka hu se e wi ase your boss ro na asase a owura. So owura dia na o mra ne amane a odidi so. Ade chine ne ade san we. Ade tie o mani pada sani na ade saye o ma odman ko na odidi ne juma. Edru nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum efi se bibi wo ho. Edi na wo ho. We kire me se ewi ase na okwa. Enka eda anke ntuprum. Bibi wo ho enti na eda etu. Edi kame wen. Na me ne mejo prophet sikedwa. Afesa jumadi embro. Me ka wasem kutu bi ase. Ewi ase. Wo buso ho pen. What na se adwen ho. Se edru animra ohan no ebobo no kodruin na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba we kire se ewiase na okwa efise ewiase eden nti na se ewiase na okwa edika me ho nyemfa jumadi embra wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. medawas ahaye ewiase na okwa jumadi na edru so KUMAWOOD TV no so about pounds ma baako na de hinta awo sunsumsem de hinta wa aya abrabo yi mu no na ye de bro eye enwumrewe hye nso se dwumadi we ye koswa no osubebe mu bi de hinta o de ebro wadwe no ntia se no osubetime ebusa abrao fro 0244 840108 0244 840108 de bia me ka choro se osora no pa na otwum na ohome upia bonten na mfa ya uhu oshrema anase oni na sebi ana sunsun eni wachi ka hu se awia sunsun na ebedu wachi na busa won se omufiri na bai we na kire se ewiase e na wokwa Facebook bonten ye un chiame na me sebre no Prophet Richard kwachi Darius abeka yensa you go yes we mu a ehita eye adasama na se de jumadi ato wo no on so ba bi na de ehita me no miru no obusia oswonya oso ntem oso ay atu kotu se ewiase no eye edidi so de woni obi nim saa so de obi so nim no unnim na adusua we no ye saa dwen ne ya fa bi afiri ho na me fa saa konya so a chia eye akokɔ ye fridge we ye sepase ya Michelle so kwan so o se mi kase die wu last stop ho na wo akọ bichia wo wate Mr. Breno meko Mr. Richard the only prophet o be kwai akra ma akwa ba meje so openikase ho ye pa obade adom timi ho den se botan no botan pa esi baby anu odin so obade da si a esi poso swat ya se enti po ene etimi na me person cho se me se asase ni mba epo no betima amene odache na wo esi puso na po se etimi emelte stones no na se ebi ashrenke o Cape Coast first na wa base se e wo kofom pa because of water niti ebi twa for so be mre etewia no so bo be kofom na wo de ade esi gya so a se ensuhie no ebe evaporate anam bo abusuafo eko sura enso na beka sei na musumi ni esi wa esi asase so atwa agese wo ko kire me no dis so ko kire me metima kire bi o Cape Coast mun twa pictures no fonto so mo case mo you Reverend Williams ma edika radio phone project na omuntwa bi me kire no hu epo a se biafa ebuo bi so asese ebi ni ho kra bi so twe aye dem esie na nina mo me so musu beti di aba abra musu mo send ya WhatsApp 0244 840108 abra yeah infite ni echi 24 years ni di madi sa yeah na ubura asori musu infite ni asori mu being as a prophet no there metimi aka say for almost 20 years of my almost close to 17 years of my life in the name of ministry. Yeah, because the entire America no enipa time abeji di bia di no. Oh yeah. It is all yes so for yenti na yesi adoma chede ni gugu ahodo na obi de anyom to. Obi de asem ka. Enti no so obi ye asem ka nia wontimi kan che ne say ono kra wanyanya menipa because ono so ye ne calling no enye ba akope. Yenhwa de wa
So obade frowa nothing nyame frowa. Yeah. E bofo na ono nenam ana obade na ono nenam e di ujuma. On say you frame bi say obade a kan hunu say oye pani chen because say open space now beko okoto say vortic aye no asase so ebi o space ho a that just obi edi nkan ba ho ansa na wo ba enti ni kwan say okokire on pani sem kra chen nipa no odi nkan ko first no enti no so ye ka so obade ye wo nanananom bi nyame a da achi bi enu achi bi ho ana wonti ase a 4000 years ago asem ne kan yo enye o nana bi a obewu in this time yo the odi kan be wu yan seno na neba asem ne ye kan Enyame eti ono na ono ne nante ye wow enyame gwawodo enyame egu ahodo e wasase so ebi nso wo heavens but sanye mo asase ya okay ena fa Yeko school ne me mahwefo anase wona omoche etifi benche ye anafo ene puye no Yeko school ehinta sembe ne da abodiemu pewo udi asori anase uko ministries nim no ehinta sembe na wo abodiemu ahintasema ewo ma ne se yewo asori da bia mo se ye penyankopon na nyankopon be ba chena na wo chena so ye hwe nanim chena eya Richard also prophet Richard Darius yeah please elinti se ugu so hwe nanim e wo ba asra me so me hwe nanim Roma ye nyina nyame korona na ye hwe nanim se me so amenkwa asori kwa benim se da achi me munyame ne ba oba be fa me so akobi anameboa se makobi bia makobi ajai but ene na bia amenkokora na I have to tell you say e was a witimi bia bompa ye ma unyame ne se bia se case oba na ohome nso mobo sa because unyame no bia menim no eti no minim no meden na masom no so ati de make na say eti se wunim no na wontimi nsom no dia ene na dia hin na wunim no na dia hin na obetimi so asom no eno ne asase na ewowo ai bobotan ne mabosom bebribi na mbuso a mo twede ma abrofo ne kono na se kire a omode omunyanse bi before ano no difference bi anim o pese wo kire mu so a me hunu se ente sampa edi nti na omo baga na hase ya na omukuta machine bi o de bobo ni se ya na ashoke no ohun se tumi bitim a white spirit e tumi a e genuine spirit if you say there is two spirits and the two years sa yeah two spirits are either good or bad anameboa say we be the tumi boa wa boa wo ebia obetumi kwa kugema bia kasa chale o dey asem hu menyame anameboa so obi nso ye hu no de sika si o kwanji sese no otwa say ne ma hye me bon sampa on so what I say it how can a god be a nyame be a deity o any padada because independent tumi tina mu oh yeah sure na say tumi nti bibi mu a betima survival e wa asase yen hwe de tro no kan wo say obo soro ne asase ode no hum no butu eye nsuo nani no separate nsuo no separate asase no na inipa separate asase no enframa pie obi obobo nnua nsuo no kugu wo no sunsum ati nsuo ni mu no eye baako sunsum ote ne man enframa fire no so ye baako abotan a sabi ne wo na no so ye baako ntuka kyerem say enipa ye nyame a na ahomam gu eye nsuo nim so firi enu ti so wo kire adebo emfiti ase anameboa enipa edebe ne edebo what are you consistent of what can you take on say adibia obetime dibia ya dibia edebo je wuntimi ni no we say wuntimi redua enye na edebo wuntimi taste so ba say wuntimi apple a enkwa bi wom ewo eho adododie bi wo nipadua mu a omene ko mu a obehu say mame because mare apple menya taste bi saa de bi wo munti na wuntimi ko apple no be as a prophet for 24 years no it is secret pa na wo religion mu ande obeda nyum enuti de wo religion mu ne say on say wan kasa ni pasa bi de be ne de bo anameboa na te ase na enipa ade obo ade de bo nipa eye nima nan edi kan eye asase ja edi kan eye nsuo ena edi kan eye ja miensa ena etoso eye mframa eno ena etimi o survive ntina wutimi kwasa nsuo nom ntina wutimi home mframa enti nipa kora wutimi ase a automatically why is bosom dada
because the very day our spirit be free you are not a human being anameboa enuti ena wutimi hwe nsuo so hwe nsuo a o connect to your own body nitiness will be timi yin nempa bwa nante a ye say e sane yade so ati ase because of say oh ye woni mebu asase ma abuo nipadua ne dada because ufra asase ne ba obesa kwa asase nim eniti no ba wiase wo be bobra say se wusie busua fie wo ye dien wo sika wo hie wo a obesa kwa asase nim back akosia wo nanom a omhya asase nim dada da sa bedase abusua prophet Richard Kwachi Darus na wote nka say wiase no yefira abodiem ye besa kwa abodiem abodie na yefrim ye besa akom me ku Facebook ntin ase ne nsema wokanam e kire ma adwen se yefira abodie mu dia na bosome nko a yefiri mu no na so kire se owia beto no na bosome ba ana ye Facebook ni adentia adebia wo bia firi enna na bosome mu ye ho eye edadwoada ye bo wa brada kusiada na ya wo bosome ni mu enko enti ne mi gadari kan bibia tese twema so akra se de make no me ye wo me se wo me bosome nkrum very good bosome nso na ewo eye esoro no eti nyame ben na hwe saada ne so nyame ben minim se bosome ode no ho won se wo ba wiase no on sa de bia wo ye bia won na namba be bi pen on se unsem no wo kire se yefri asase nim but me so me kire se yefri bosome mu na de epue wo fri bosome nim epue won fa he esi da ben oh ene dem en nye bef beba en nye bef beba to boase on sa de no wo de won ye hwewie mu ye hwe asase nim wo gina asase so on se ade wo wie mu no wonim ho asem ene be sin na wonim inji bi di e wo wie mu a o 7 heavens ye wo zagazagi Jesus Christ o 7 heavens so being as a prophet who can the hinta was sitting mu me tiasa anything ade hinta so na dangerous man anya de wonim so na de na hinta wo be work asema do so be work heaven how can it be possible wona na atwa I had to say this say akoko to say the word spell bim na ya kese say there be wo spell we na da so no yesi hwewiem ebi asi wo sika a perdition on say no na masase ne so but say no na mfie sa spell ni bi e na so makaste yen e na wo hwewiem e na na nanso 82 na say me so mo hwe ye kakra na mabre here 4000 years ni die ye ne die kra bo afore kra mama sese no it's about time say mo hunu nyansa kakra because opa mo fra so fo ni nyina mra sese ye ne abre ne go a but ye bobia ne say ochina Yesu ba obiane nkumen si Yesu amachina obiane sunku no yem ekusia makomako 7 na ye hweso ochina Yesu beba mpa eba ye bekọ maso ne sa yenko ya boso no bi because si akwa say is two words kofonia bia boso no kofon so ni agesoro but we are the moment are unity ni ho no confusion ho edu no to say ukasa mu nyina no nyi Kristo ni da bi o na Kristo se wo ba wi ase a oye bibini if say mu say Yesu wo da wuram 24 years in prophet Yesu so o mo say ebisi ya usu amashia kai no kre oye broni edu wuram no ye hwan ya enu ti menu mi wuram no na me hu say masa asole ma adwuma maje no minima no omo nim yi pa so ati say obi ebu obo ase ma mo obo ase no young guy na no call Padmore that time I know just 12 years na wone ne wo fa eye ministry adwuma e wo Padmore ana me hihye mfudie ni nkonya board drums e wo class 1 dem ho kwabrafo so no mo frɛ wow I did 12 years na me no me yaso fudwuma me bom paya you cannot tell me say nyam paye makaya dole metimi cartons several tons are open be buru adwene no wonte ase so I know what I'm saying when hwade wa under the ministry of 12 years na wo mu no utimi ejobi free ne how mu miracles back at that time not about at that time no na to me be na wo dey operate that time no na me hu ni say obo ade to me na etimi mu but na me nima de koro na me nim say sai ne obo ade to me ne tie because na me hu ni say akoko say makopie baby ho fete say wa grass ya green yi say a me hu pen
me mahu pen me ka bibia ka meche mu da ne moto amete so ne me ma me do ma si me I've seen say some place green so what you say and na ma hu ma locate mu but me hu say asa afre na maba me di but when I go to say just say o masi ne say table lie ya table lie and I say o man ye pillars bi ni ade de on sade no o mu ni sika o mu de ye o mu ye na nkasa bi ebegu nsa twetwa ne mama o mu se na bi o mu so benya kakra wasema do enu ti na say nke so bi gu nsa wasi wodi hye na no nkoso mu penso kropa no nso ne netimi ne ma o mu masa ba abrofo no mutimi tutu kwansi di gu nso abrofo no suase na mutimi ne mo atena mo se mo hu ma no mu dwane onsa boa kura wo ba no odwane dendenden the moment aboa be dwane wona geso wo ya dane aboa ni because aboa bi ekuta enipa bi tu meeting mu enu ti yase mo ne enipa kra ye den eye pe no enu ti ne se wo twa aboa ko a eye wo nua bi ko na wo twa enu ti na sekramofo ne betwa aboa ko amo nse no akase bi o pa na che kakra no ma ni nso no no wasakwa asema do ho back so what you say to onipa you are advanced race of animals. What you know, she be no bit my phone. It's what you have to say, when you be free, so by Joe, the end of bois. It's never true. If you are seeing why I best Yaku baby, the metima catch up with Siano. It's in Yamia didn't home by train or bois, dear. On the control, Nano, me also trade yampon. Only thing about my son, I'm a producer, I don't know. Prophet. Mine. Prophet. Me kan kwa chose Ghana for you flow Unyini se afe wo hu nyame bia sebi na obetu futogu je say nyame bia na mo som no ayo hono me bo oba ya me busa sa me te se wo se oba ade ado me bo oh se me ka oba ade ado ma am e kire sen nyame bi wo ho a menim ni din but oso chen ade na me se me hu no ena me se me nim no I work with him every day I'm friends say obeba odo ni wo oba ade oh tie me mfa mani hu no me twatro ha but me kasana me boni din a wotie eyema me instant na sir yeah na unyini say eye abofo bi because we are the tiene say edin ye din your friend Dr. Richard Kwachi Daros how can you say obi on also did the same Dr. Richard Kwachi Daros no we you fake because say wo me wo YouTuber me better na me fake wo me na me no din koma me ban better na me the same Dr. Richard Kwachi Daros now buy out me dey send one upon Obadi in the Jumadi is for humanity. That is your purpose of life on this earth. Send a beya. Idea will be who the one, but dear will be who the winning. Anything Obadi in the bit must show we say, Ben womb Kufie, Kufie, Obusium Cope, Unanabia, Sebi, Obey Yasiache, Idin, no goodness on San, Sambia Busome, Nasha Dianco Bitima Baby Yama because Omuno Kyle. Say omukono omodo mmoje nbi to asase so ebia ne wo so ebia se ahye o obi oba wi ase wan wona se wan bi it will say ukaso na na ngo bebra ka you are not here e so asama do ede asama do ode asama do nye de na obetima ka so nsu ana obetima ka so ngu for bibia to nchen say o professional bibia let's put everything aside we are human beings menim nuanom enipa ne yaba behia anameboa nti ya fa buku ntrenchen me nua te sen okay me nua ye fa ne say ye free 4000 years ago ni aba ni aba bi ha ye hui eti say also adi ebia odi 40 years ana bibisa no I don't know but fancy nye di 4000 years chele ya nantimu abrepa o ya hwe yesu nim se bia ko si aso ni bi wo se bi abrechi na dade ba yesi na nkofo ni yesu no mai o na be ma eguso twa na be boya na ono so na so yima no se nipa me nyima no se buku obi a data kwa woni buku bi so mo na be kire ye de nim no sinema personality mo be sin na Corinthians woni ho ana me boa Philippians woni mo woni Moses o de mama ka no ko mi kire se Moses no sebi ono na okuta Bible okay Bible incredible more than close to 7 times there me read what the Bible read the chance say me gidi say Old Testament ni ya bibi famamre but New Testament ni ya brofo na Troy ewo Romans pope na akasa babeka se ono na omo twere Bible no ewo Romans ema sebi ye nyina ye tibi ama emre bi kura pope wa hwani obebeka se ye pe Yesu ono ni Yesu no ema na Royal TV Ishmael muni ade nyina be ye ho teachings or Royal TV se na wo kai sa asem na achepa enu ti
Wono ababeka sa asem no o da so agye di se eye wo nana mamle because on na twero ye ono nso besi na nyina ye rom ho ne mo ye nye bi ne ye so atiase ene se ye da so gu nsa but ye hwie mu de ba bo nkwa ne kuta ye bibi papa bi anim no se obo mpa ye hwese bi e ba adwuma ena de no so ye obo ade na wo se ye frɛ no ma kodi ne se chenchena ye frɛ nsu obi so abekwa ye frɛ nsu obi so ansa na wasoma honhom because honhom bi abefrɛ ne bia wo franto a inji Gabriel eba so atiase eti ye ka honhom concept you have to compare say dia wo hu bi how it works so atiase honhom bi enu obekwa so obi so asa ko frɛ honhom bi nya no kre enye nipa ne hia messenger se ne bia wutimi fo nipa dua ne nko ba honhom de ne kra okoso mo bi ayeden so atiase make na say so if you are calling about you have to come you have to strike him down straight into your body se ne bia ono an se opoma ansa num no bi abeka se meboa wo se obade me so wani munyam fo utumi ne bedum yesisi eno ano no obefili some warm ab on say me so ab abafa ha say bi awo experience there say me say we AC no so there I don't know but me dey me feel time bi me friend bi fa me ho na sanko I know what I'm talking of it will be anwa sap ma wonsa eno a sa the same thing obade so when munyam for too many bedum yesisi beba so what I say you want to say something but you have not called the God how can you okay so obodi on front answer then munyam ko pon do go for Jesus so di go say Jesus on friend no on si nyam ko what one on so me ka wa obade na kasa ho ana wo so me kan chiro say yansumi enyame ewo amanaman ana amabia dim chiame bisa say ga enyame we nyame no ene obade straight and two we abesa ko third time ewiase ebo ni kakraka ewiase obade me pa cho me ba yeah but matom bo ase pa ma yeah ewiase we ene bo ade nyina ne tu ne di obade yeah na Ghana we nkoa de no de ono no nyame ne nkoa every also one kasa obebusa question no saka asem na quotation na quote ekabiem o se obia nsum nyame wo no ne man edim Ghana ye nyame eti usum nyame wo man dim nyame ye obade wo man eye Ghana ti de be ne eye chire wadwene biem de chire wadwene say e ka se the creator na so ono bo all the universe the chance ye ka say all the universe amana nyo bebre because asase ye one be bia nwa ho be bia nwura ho asase ye one create na asase ye sen asa okay dia obehu ha no hu so ha okọ US a hu bia na okọ US a hu so tell me say me hu asase US o it is ye boga it's asase no matter how the nature it's in okay it on fair blacks to boase it didn't on fair blacks because we ka water e wiase ni nyina we are talking about the earth earth one boy earth no obade ne boy na Ghana nyame we ye obade e did obo earth no Ghana kwa nyame na America meba na America nyame so no ya America nyame na o ka no wo we Ghana ni na o America ni because also question wo tro na say o be say wo ti bibia se a ye confuse ye ho meba me see ye kase se nipa very good so ati ase a wo hye ne nyonku nipa ye di komo pa se me di komo se enua ye ko Egypt ya ye wo Osiris ye wo Set ye wo Lilith ye wo Aries ye wo Pharaoh mun ni ajadu mun nyina ye ko Persia ye wo Zeus ede ye wo enyame bi wo ye bo America esia metimaka say omuni nyame bia no ye be fra bullock ewo ho ye be ma Azazel America adete meka sa nyame we no omo Freemason believe say sa nyame we mu ya akese ede ewo ho ye fama Ghana ase minim Ghana say ye wo nyame bi wo ho ba minti ni di mi hu no eti be buje say nkuru ya mabubo mu din betima bubo mu nyame enti say ye bo nyame di din ya ade na Ghana enti me de say obo ade very good eho e na obo hu say wakokwohwehwe wonim ni din na wonim unkrabo wona na kanso ko wonim ni din me minim na din wona na kanso wonim ni din minim na din e friend say every say me beto e champ e friend no e champom
a champon. On nana did sorry, a Japan. A Japan, not nana did this. They say if you didn't to be a D. 80 no bruni, no bruni. Maybe some say no bruni, no bruni, no bruni, and no frigid abusium. Oh, baby, I don't know. It's only because Israel. I say the attention. I want to would you say yes of frigid abusium way jata, and I'm a boy. Menka how. Be the dear hinter was sitting in my brabuno. Yeah. Ubayano, maybe so say awesome. In fear, also 24. What can buy bono 7 times or 6 times? Okay, my main from a message in Katia across the better message. May a body any pa na may sofujuma in fear edunu and 9 and recently ya minya calling. Na minya calling no na kokwe minim calling crop. That's the second call. Debbie, that time na me my son Jesus di but now another call. Now Jesus di omo Jesus di no bi so mo say to me man kuta omo ansa no bi say sister calling. Okay. But spirit nyanya bi was asase so dada. But the free app ba no any friend calling. Okay. But say okwo na okwaji to me now you go and receive it. Okwa receive keke. Oh, I see. So what I say, you know, if it is not from above there, it is not a calling. Okay, it was so. So what I say, yeah, about them dancing. Ami. And you see, me asa calling am here said there be. I have to dive through nature first before I will look up because I'm a human being. It's you know, by and me imagine say dear minim ye bia me for so ya hwe. Se be kumia. And you see, anytime bia maybe bia no, cause about there, maybe we na minim ye. But you know, so also want to say minim dey meet my afa home because enipa enipa na ye bone enipa na ye papa eni timi family bi mechechele me ho say ase ade na me ye na bone ama me hwan so ya ade am minim ya mitimi ye enti no ade ye obi secret no am dane anu guase ma me a ye wo problem wo ekuno mo bi because when you say enipa na timi ye sa ade no so ati ase ye nitin ye si police station ya dade si so edu na so hu na say hawa o me ni ho anu o me tire ni semu ebia na watie ebia wanti odi ni betum etu so obi bana so so obekasa wo court say ye den a obetie ni kakra ansa na wakoko jeli no anamboa saa ni wiase akwakoye ti no se obi di na asem ba mumie masum na mutie se tosuma no afa tosuma no ato agu bolem because ni se masa ye den a Yesu be bachana so ati dem kana sa na Muhammad be bachana ana ho ne bi da be bachana ana so ati dem kana se a because me mahwa hu no se abrofo no ho na se wiase be se a enya de be se ma broni because see nim se ni wiase se yete o man tamu wonim se ne galamsi ayeden abubu asase na se ne yetimi seifa we kwapa nya earthquake no mu ho anam yoma se bituma no wu that's how the earth will destroy because it's asase me papa ne bi man style bi so ati ase yete yes so nya asase nyina betwa na mboa no so asase twema me no mi ne wan fa bi so ati ase yete wo se dwena asase na o kane ansa nya kwakọ dwena so because ade afiri soro ba ne nim ye wa asase so a enya ni to be strike yen because also bonya funyansa kwan hwene krom Ken Jonas nam ho say what nam heaven anameboa oka na so agi atum bi woni bi say ho fe okodu ba bi na kokwe say emu bi gu ho omututu omusua se na omo na emu anyina atena because abo hu no odwane a na gese ho ehu edi uhu obo ade no owo Ghana ase no edi ahinta no de ka kire say be ka kire Ghana man ahinta se mo de ka kire me ya say munkomachi na munkosom mo na nanom abosom a na wo na nanom ne wo monam abosom no abosom no ne sebi onton o de hwe wonton a edi wachi on sepa ejatumi na di ebachi pa anameboa enu ti se wo pese wo twen o papa enkonya tumi edi wachi a unim sa kwan no enti ye hwade wo ha enu ti se wonya snap emuno se 90 cities na wonya kusua ifie kusua miensa pe na wodi ko si ho o de kasaguso na fesi wo na fesi she wo de ko ba bia wo India se o papa kunya tumi di wachi a o meka se no kre na tumi so ebusua me eja ne wo ba na se na ne wo ba wo so wo to na mu eni ti wo to enemu na wo ka no na ye nane dia enane ankasa ete ho Ghana ha wo de emfa so ba bi ne kunu obetima wo na ide na beka so ba na wo nti eja tumi ene den so ye wo eja ne wo na abusua efiri mu so abusua ofiri mu na mu na wo eja firi
Oh, okay. So what you say? And not the ten say a ma omo say ye no omo to say bia wono opeba wo a oba na wo so ni dim community na wiase wo do ni ho a wiase nya no. Nti eja bitumi ti bit say den. Eja bitumi e bit say sebi mi ameti ha yi. Ufri ebusuan be mu. Abusuan fi eye ekon na busuan. Ana ntombe na abo. Ento amebo enso asene. Asene. Very good. So what you say asen. Anti asene omusu etesen. Eniti asene no asona. Asona onsa asona de ni adene no. So what the make na say enti adene no wakra boa no e wo sunsun mu enye honam yi go to free baby na eba. You don't know where you came from and you don't even know where you are going, so why do you worry about what will happen tomorrow? Because we need baby free ba once yes sakoko be yekese na ne to free kusiam ana meboa Omsa but ewiase obi ahwehwe baby free ni baby obegina na wo ho asibre de be na wusu wuo sisi a wotia sisi yi wusu say e challenge we am ekoi obo de fami kudo asomdwem ana meboa on say aha na me no problem kakra of all teachings nyina no won say me nyina no on point on base ba yen hwa de wa ase seminar na wo ho na odi ama mu asama ado a ade na me nsu mfra mem nana e wo di din mu na me ball ba de din de de o so na o nana no ho na ball no asase no ho na boy ugidi asase ho na boy so osoro the boy asase enti osoro na boy ya na yese fa ebuo ma osoro na ayemfo ana na me pa busa say o ma me wo US na papa to Ghana say na wu a ho be di kan fa enti won say wo US no naturalize kwa mo na so wu a o kra ma no dey anu odi question yi ma o dey ma me mo me busa wasem wan yi ma no ask me the question maybe busa say o do papa tifie wo ye funu ye o ya was my father from Maami wa America say me your friend ya die na wo se ko boa hontem o no papa ti fie na so yefunu ye o ya sabi se enye spiritual o fra phone afena ya sem na me busa on say me ne papa ti fie odotim ya me papa ti me pa no pe ya ma fa phone e fra me maame say ma wo US be fa me ko hospital me from ya papa no so wa hode o so kodoko edi na wo san papa nchen abra ono o san no Afro America. Afro waka asem no. Eti na me yi wa no say. Sebi metu hoyi. Na say me kuta 100 Ghana. Me de be akokoto me diet bi edi a. Me nsu afro nya me agede yin. So ati de me kana say. Eti say nya me ni wiase ma de nti na hwehwe obo ade no. Sa na tie eniti no ahoto e na ede enipa ho dwoba. Eniti no say wuti wiase na wuti wiase say. Muni ska also a ompes to me bia edi wachi akira kwan na intimi mo masika no wunya bi na da bia be kokotena asori dem de usika eda botomi na kokoto collection a da chi bi fa so be na wo benya free so ma wo ma ana wona na no ma o mo ba because ene sofo bia ba wo abrochire ene se wo kwa agina sare mo nsore no ma o mu a o mo de ma han nyo ma yemfa asori nto ho ye wo se obi adwuma no oyo ana tumi bi adwuma no oye pewo de no o me hu se ye wonyame bi wo o so chom nya ye obo ade efiro no nso no se wonya obo ade a o nananom esom na osom na wahwehwe eye wachi very good eti o line na beba o meba to bo asa ya abotre no crepa aha se no eye puduo ne tie ye agusua edom no wachire omo ye ban e na omo yi mi se omo kasa nyina omo yi atoma adwem e na memfa mawo ne yenya eye fapem de boro ya adwene ye nte asese wo asetena mu no yeso efa o de nim de na to ekotodwom yeso de atoa so abrabom because asase we eti wisi no eya kwantuo bi na etu okay obi wo na kwantuo no rafi enti ye nyina ye bobo ye ho se menua o se nka oduru ase no se nso si wo na wo bi firi ba bi ba obenum bi adware akọ enu ti na menu mi ye ti ase se ye kaye nuanum bi wono mo ban na chiri so obotwa esa no so aka ko fi ene ye nka nkire wo se de de suma wo no yianoma wono nso mo ba no obohu ekwanim na mo amfa esum no mo afon han nim etunya abotre ma me wo kasa mo mehu se ye obo ade sa obo ade bo wiase mi nyina no o de bo Ghana na bi before ya te wase mienu se enipa da sani sore ya onya Kristo biu ohia ne nana bi wasama ado a osufre na one nim na se a onim ekwan no mienu no
si wenye ne mame wenye ne na dia sana na no ojagina ye bi efre na ye abusua na se enton okohwehwa oto wo twen no semina na meti ase mprempren a enti na wo se mekohwe obi a wo sorosoro a betu mframa akọ abra me na te mentia we egunyada mi enti mi buso se adenti na tumi wo ho a eye me na tumi na mekohwe obaade echi. Thank you. Ebe se me busa wo se eni die mu a se woti hey we ye Christiani ana we ye traditionalist ana we ye Islamic ana so ati dem ka na me freelancer na get we free thinker tese me a we free thinker na so wo no hwehwe obaade echi maybe there obaade me hu ne se we ye free thinker because yiti America say we ye free thinker no wo pese wo kire me se obaade onim sa akwade ana oh depi dia denti na wonku no also onku no ya denti na wonku na onam ha okotwere ni mu a emre obaade no because some mo kire se otu biase nyoma ye bone beba aha ye wo wadwum na okan me nka na wa to wase bibia no see afremu gospel yo the book of universe and one bible na be no so ni nipa da se ni mpe so dim sa o mpe bible yes say nyese me mpe bible upon we reading the 7 o menya o say me ma okwan ma okan wo se be me pe na de me pese me kire ni say eya wo nana no mamre na wo old testament na ye abrofo na mamre na wo new testament e say we nim say so okay ka Genesis chapter 12 verse number 1 was na onyankopon ka kire Abraham say wo free asase no wo so no kwa asase no onyankopon be kire so na verse number 6 no ka kire so no ko kire night asase no so sanya me bere no o kire e na me ka kire say satan na yo boade etu say oboade e kire meba se oboade bi na e kire eye Abraham kwan be ase uko Egypt mtuso kire ni mu a emra asabi na omoba no nimde bi bae e wo mususu nya mimu ebi di set na o ka kire mo se hwe ebedu mrebi no nyame bi abeto ahye so enti en sha asensi yenyoma bi yiye ampa okan ohun se Mose beba anse na Mose eba no na Mose na e wo eye Egypt ahiniem enti Yahudi na Mose ko ho Yahudi na Mose enuku pio it means me more the history of the Bible. Enuti. Enti beba. Sanya me no your body ana. Beba. Yes, a TV be free Bible. Yeah. Yes, you are there. Sa. Hwehwe. It was a program na hiti. Enuti no say o sha na so share now broadcast say na be a enkofo benya message no because message no ano odin. On say onukwa bo no atono so. Woni say bia say bibi say kura na beko. But I say Richard Kwache Darius nothing a very prophet. Papa would di sunsum se match 24 years. Ura sorry no at the age of 12 years and no chance say odi nyame echi. Papa edi nyame echi ya be dru say dey Kristo bi anu ba bia be hu nyame e obo ade ufro obo ade e o nananom soma na abosom. Tinya sole asem na kremosum asem na say the ni kremosum ni ba bia upon so oje correction nyina hye ni botom wie no o si ba jiske na de awie nemom no tumi bi wo ho a eburu tumi nyina so no obo ade no eto mo kohwehwe no enti ye hwehwe ne hu na ebede ye free ye hawo nyina mu no enne na manya na ye pese na me buza nse na odaroma so bibi ni wo sare no free o se free do tie mu mframa mi nsuo ni nduem so me so nim de hu se nsuo ekuta ne honhom nduo ekuta ne honhom na ye wie na ekobusa yes ko Facebook nte wu eye boso me nkrumu ye busa se ma me hwe ho ho no osoro na se bi se wo ho osoro a asasi so no enipa ba kope na boyo so se ma me hwe soro eno na menya na ye hwehwe enkomo no enche bia no nsusu bebadwumadie mu enti menua kai wo so be share no yes bon TV sa so na esi oba TV so obetimi so ahwe no wo YouTube Adinkra radio decoding the Bible stroke amamre Obenya US dwumadie so Edinkra radio US and so Reverend Williams Kofi Williams yeah Akra bechiao Dr. Cynthia Boatma bechiao pa na little na presela no we know bless man US show it's quite is almost millions because I don't know why you can't convince me to believe your creator. Okay, and where we are going. I don't want to convince you. No. Maybe it's not about convince. It's about understanding yourself, who you are. So who are you? You are a human being. Where are you from?
You are from Intraku. So Intraku, who were your ancestors? My ancestors came from Ajesu Jabin. It's a minimum no be baby na I say entra and the ho. It's a maybe on say it's entra into a cool Intraku no the two didn't Entraku. And now on bet now on some who say so be that way friend abo and now almost something. Upon Bible no nyina we nyina no ko we free. E ko we ukrom na wo free. Enti nipa bia no. Yeah. Se bebia ye wo e na so kokohwe no kopɛ o munyame esum na na. Baby ye wo na ho no furu mahye. O da bi. Yeah. O kasem na mebusa o. Yeah. On say ese de hu obo ade. Ehu ye nanom. Na me say busa o. Ese wo yi asefo fratu mu. Yeah, no crepa. Na me busa say se me ko Facebook nten. Se me no mafu ana me baby mafu mahye me nim. Nchi efri eye jaachi. Yeah. O se me ko na me ko hu jaachi nyame bi o te jaachi. Na me ko so no na me di yi. Me busa o. Me pa cho. Ne kwanso ano na enua de waka no. Enua na wo se wo ye. Ede ye obo ade bi o ye system. On se obo ade on na bo na nanom, on na nanom na nam. De ti a omu yi apaya, omu nja obo ade wo mu no. Se obo ade ye kire won sana o twedi ampeta na sam omu wote. Ah, na sa ma okay. Se bo wo yere ho. Yeah. Na wo bedidi a. This obo ompra mane. Ansa se no didi. On se wo fremu mpena ya de papa na ya de bone. De bi se wo ka no, se wo papa wo ho. Na wonchi so nyame wo ho no so wo free mu baaye a wo so wo ha se bi wo ko som na so ko pe yede free wa ale so ko bo wo papa na na ma ne ya se papa ma ba wo so be school fees me busa so se wo ba be didi a wo free obi bo na ma ne ana se wo bo mpaye me ba wo be yeah wadaroma yeah obo o na be ma ne se wo ba on se me be me bo obo ade amane se me banti no omboa me na meti me do asonye because me na me nim no enyo obo ade na me o na be ma so tiase na onti ase a fine me be so de omoti ase na omoti ase me de to your personal life ne ye no understanding oh obo ade ni dim yenye example yeti ase yeah me director Sam Dakus enim say ebo 7 me ba ase yeah no correct enti se wa ma o se me board ono na mane yeah eni kwa se me extend ko bo ne wife amane very good what I say it is nyame bi e wo jaachi ana se empesa so a eye den na me sans nyame no achi e ko bo nyame bi a eye ono no bo sa me nyame na ono be ma medi ye wasase su no o se me sign ko bo sa nyame di Abraham su frɛ no okay me nua be ma je metimi ya kyerɛ wase nyina ne se on se so he senior abusuafo Abraham mo she mo no quotation master mo no mo nyina omo live interviews a omo say oh obade adom roma ne ke say obi na ndo asukom bu so mo question me kwaku wa say engineer so ba ye kwaku me ka chiro wa ye me ma because oba kuma ase no o sa wachi o frɛ me o so o ba program o nya manti wa ye no me ya announcement am kwaku quotation master me ma ai ko Facebook ntina maka so ati ase eti busa kwaku se wonji obo ade ndi ana kwaku yeah me share no so ode ni ba ko pe bonsam so ati ase because what choose nyame bi se ono na ofiri ni bubai eti example yen hwa ade wa ase enyame nyina egu awoduo o se me bu atan mu nyame no me bu maten e wo mu na ede budi die nipa so eti nipa bia no so hwehwe nyame bi na otwene no yeah o se sufre wunyame na omoa o eti Mose eku sufre no e wo nsuo ho Aaron edi nani kire eye se kan so no pejai yeah Christ e bai no okobo tan so meboa yeah Mose omunyina fiti nature so ba okobi o David eyisu eye mpaibo ti asem yo oye covenant with Bible Solomon eyisu book Enoch eyisu book meboa omunyina eyisu abofo meboa eti se bibi o a say nyame bi ne na ho so ye de ye ko o say nyame bi ye the way the truth and the light obi no benam ansa na ye de ohu no enam no tiiri se be hu nyame ye mframa bo bi so be ka kire se de be nyam mframa ye nsuo obi be ka se nye nsuo e ya haban obi ka se nya haban e ya abotan no adentia because ohu nyame bi ye de ewom enam se pew 24 years ohu what kind Bible good 6 consecutive and I say o kan imprensia
di na hinta o Bible mu a obetima ka say nyame we ye force akwa we so yiti we be hu no me da say afei na wabusa asem no on say ewi ase de eno ne who are the gods of the land no yes yeah on say me to me wo a me wo de ben minim oyira ba no me wo nipa ana me boa enipa no say me moja wani mu eno ti no say me wo obi sufre na enipa na wasem me moja na wasem sufre no okay ana me boa ni kwa asem sufre obi because asase so we sisi ekura no obi abusuamu asem obi abusuamu asem ti na yeto a omo de okosere omo but o mo side ne de o so bi aba because we abusuani sa eni kwa asem we hu free because we enipa o so betimi yawu o na bekasa asem na chiro secretary nyesa wo so wu ayema because omo nu so wu no ehu de but eno ne chine na asem ne wo so atiase eno ti na yanom de bo kokko no eno ti me busa se yene nanam omo wen who are our ancestors yene nanam omo wen some was samado so many heaven say o can come back when o say na time ajenkwa ne babewu no na akonfo mi no one left and right na ba ko egitu mu say why boni to ne ko ka chen so bi hye no paradise ka se paradise enya asamado anameboa ena o ka se paradise a senya heaven ene yesi Yesu kura wi no kokodi asamado say na ansa ekoprichi eno klase ade adi anameboa sanete etini so okuprichi on kokoprichi o mi no mi aye ni ehu bi so ati ase but ya twara to wasi agitum so ati ase eno de ho eni ti ye ka se ya ancestors were here mo asamado because emra Isaiah o tama owuye no se no kopie mo asamado na nanom a o madi nkan ho ba bihia no mo ka chense ti mo so akaka bi nsem nyina ti wa hojo ti sey ne ntina wotumi a wo so kuta tumi a Dr. Wamba o show so a wo sing nti won so aben no nti won so wa baba ba ti sey ne a because ne nu so de wo so ma ne kwa ma ne nka asem ne de a anka yen so anka se bi o ma me kan ho anameboa sanete eti who are our ancestors and iti etos mienu o say Adam and Eve omoye broni an omoye bini ye pen na se ye se eja any Adam and Eve omoye broni an omoye before I don't know me asem sebe nti oye broni dia wo mpe because wona na nye broni but oye bibini dia wo pe because wona na ye bibini eti ye ne die eti di babu na chi nyina se na ki nyaaya na nkomu nyina eye ebibifo because who die mu na wonyame ba obetimi ebu atan because munim se di nipa anima yekoso America wo enfa ho ha abraba wo bonso na wodi kubu atan na je yekoso America enfa ho ha de anya de nti na oda so di America de na chi wa breko ha de ne da so ho a ehwen wo so ati ase enu nti na yesi Adam and Eve so mo ye abrofo de a enye ye de no wo mo na se wonu so na ye comfort ma me comfort ana wonim no enti wonu so me na ye friend ma me comfort wonu me hu no wu ye na me dan nchen e wo time a wo wu no na laser akata na menim se me na mu yi na me kokoko da ne nchen na reho na wo wu na me bonu na wonti na ni na me da ne nchen ma de chen wo ntro kwa bonten so masa enu nti no kai sa se won se ye born na bi se akosadua se wa wo bai ancient times now you must show gonu so moja no enu ti se wutimi trake o race down a obo se wa yere wachi meda se prophet Richard Kwachi Darius and I'll meti na body bi to fon ha ama ni party no ase you say Adam and Eve omo ni perfita Jesus any God omo ni perfita ena enti no se me nso mebusa se na black skin no efri hin ne bai na where yenso na nanom omo so mo we ena yes saint every saint bia Saint Joseph Jesus Mary omo ni perfita ye obi a wo ni efri ni saint enye obi o ti ase enti se wona na wo ni efri ni saint dia na kwahye makoho ade ti na wotim project wo de woni bi say before den ke hia ye ne Bible any temple ai be kire say obo ade bai no ebi akofo no chapter 1 verse 2 na ofre wuku ba ofre ha say oba say na koko esi wo man ni mu a say ne fa so aye se no ye bo obi dia say ne fa so ye no say bia ko school na say wanwie na okofi a ye hia threat problem bia ho ye hia bankuta wonim ye hia wodro wonim ye hia praye wosu wutimi sene
And you know, so what's an train we are Jesus level. Send a be on Kurani be seeing answers. Say, Ophonia Brum put a pen and do a memory. Bema, and the Ben on the perm. Obi Bukata. And it's not unemployment graduates now. Almost saying answers we are because of some so you're now for 0244 84 move first as soon as the time of war will be 0244 84 008. Prophet Richard Kwache Darius in our video be say one. If we ask no, ehu hia se we pre ho. Debi. E one hwehwe wonchi. De penyame wo ho. Anya tempo kura men kwa asole. Anya tempo amen kwa asole. Tete tempon no, ho e na obehu ana obede wo ho afri wo ha wo. Ese butu won se Kristo. Oh masa anya no. Otu wa. Odi emu bia. Anya wante. Wo so betim ba dwuma die so. Ah obra wo frɛ 0244 84 0108 0244 84 0108 0244 84 0108. Akra? Yeah, that's right. Yeah. Yen try dey wa say. Emprepe dwuma dey be na wodie. Okay, emprepe dey. Me na me da Adanse Herbal and Spiritual Center no. Me wa so eba ko kese wo Adanse dom paase. Na mo bi o be kwai mo bi anwa kwanta. Oh wow. Enti no say for now ne dey me be kwai ho. Jemfis package wa ho na me office ne wo. Oba mo nse be bi kakraka efi yantam ene wo ho. Ti wo ba ayade sebia ne ayahwe bia no. Yene no me de da ko pen ne pipe pompo. Me wa dance over 1,000 egu me phone so. For almost 20 something years ni a me ye medwuma. Me ye eduro bi ye friend tumi nku. Na tumi nku ne ye nananom omadwe a na omode esra omode kwa adwuma adwengo no on se data na adwengo ne esra na nya ade a munku yi bi wo ho epebredupa na obi pa pimuso efisia o se nyampa etimi nku na na masra ma esi minsra nku bi ada for almost 20 years ni enu ti enu na me ya me ukokọ ne ya wa abrewa wodi 125 years wono na I endorse ma me say enku ni adwuma mo dance ni nyina wa hanye toro me kama adwuma me ni me che mamfa ofrefo odi. Hello, good evening. Good evening. Hello. Yes, I'll pay you didn't be because free. I from American free. Because free but number 1. Now the also for me can mean ya do Bible nanka say that. E bi before ma enya abrofo. Okay. Nti se okuma abrofo no. Bibini bia no na obi. By the speaking me and Baze abifo no a yetini wo kale bibi. Ba we need ya, we need no da won. Nti Bible na da hono. E na nanom na na abrofo no eleme bi ye. No mbe fa no makọ na tiwom. The same images in the car. David the horse man, in the Ubaka to the BB. It is added mommy and children. And now, maybe try Jesus Christ, and you know. Christ, there be on why wine. What did I get time has over war? I was not ahead of Muhammad, we live what the Via and on 1 year the public customer. I know collect. It is used to not with the Romania research. No, yeah, you can't. So, we is here a corner about 4 years before now, a problem so. A year, who could be a chapter and Meda se also dia betwam no na obisu fraba emra na yetitia 0244 84 0108 0244 84 0108 obi e wo twera obo so wa and me okay my main link hello good evening. Yes sir papa chara ma woni suka krama me okay but your friend Emmanuel me ka try bunkuru Imam Manako the message person make catch prophet me say Ghana no you see nipa na sua de dodo na sua de so ubu sana question on trend who ni answer o ma correct answer ese two question also two question ma it is your person
yɛtena se yi a ɔnsua adeɛ yie sɛ dɛ yɛ a sɛ ɔba so a wobɛtwa convince yɛ because ɛno program no deɛ ɔka nyinaa no woka asɛm a ɔnyia no deɛ ɔno pɛ ana ɔka Ghana no yɛsua adeɛ kɔ anim kaka nkyɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ ne homework yie Roman okay Ima yɛda also so ase prophet also ba 0244 840108 meba memo yi wa we nipa na we Yesu meba we nipa na we Yesu busa na mame so we nipa ana we Yesu o ye Juda ni ana o nye bibini ana na wo ye die ni ye bibini ofru grow verso entroku he ya entroku na free ya I'm from second I'm from Koe hello hello eti ben nyina so now the bibi twem because on say nipa say obi no kasa hello good evening. Good evening, sir. Me like them yourself. Okay, man. The prophet can no paper. Okay. It's answer Ghana from Yade. What you say? You a cheap baby out now kind of no Bible Israel for some will be Israel for me. And see the Almighty. Mary or freedom opinion. On we before. They are Ghana for my Gamindi. The enemy says of Panochi, Muslim in the bay. You can move for the American. I could travel Mamma or more from Bedasi anam dia frefun be sie mren ha aye be entimedi twato no on say wo hwe meka omukọ afia no video no ha sika pa enkran keto o madi 14 years kan abibifo a edi almost 90 years da koma enkran keto no enya asem keto wo se yusu adwene ewiase na eda ho no eda ho ma ye nyanya bibini dia ena nye broni dia broni pa age afri ensem ena ye ne ye ko age enu nti no so obestadi coronavirus some de be dey won be she before ase anamegwa because the population agenda so when it dey enye before target and after so HIV is when the virus no on say chibroni e before no target here enu ti ni nyina na say e be hu say before ni nyame abrofo ni nyame na yeso no enu ti na mo man ne say enti mo de ade say o man a e threat two things politics and religion and school and om de say o man no ti na so ba o man nu a obestadi a o mu si factory but uchu mutan obabi school say na bia obetete sa enkwara adwene na gu nkwara ntinim because your friend Sunday school because of say wona na ba wiase no broni by 200 years na wo omunye sebi yini tum christianity tum mi share bibini bia ya din se ma kan say broni egu nkwase a enso opreko broni kro en na ye no etikaye ni ha say no kestimetran ye fa bibi heaven a eni suro wasase so eni si ye fa bi ameliness haven ameliness haven just a whole fair eni ti ha say was ba ha automatically ha heaven mame because we feel comfortable me chile collect me feel no say ya also ba me feel ko ha no ena me dia ba no mame fa we ni kwa na hu say enya afi na wo kokoko twen Yesu awo bleko awo nipa na me so what say everything no message the person tell me say it's about time I stop kwase buo no ni emu omuji so ma dwene na nkura na ye adwuma de omo say adwuma because say be ye peka atwi a yenkotwi no heaven ye be you to range over no ye heaven adwuma na ye adechin na so obedi dia Yesu na discard me ma hey prophet anything na won so say ko hunu kura bi ne be ka kire ma munyi tum ye ko so obi person no sua dia telephone number na ye say 0246553742 phone number no drop me and up afato 0552605460 me do be share the code in the Bible so e won ye sua ade ye pese ye tete konfanoche foforo daache because Ghana has say na ye wono ye bre so won to okura wo bre because wachinye wunim wachi a wo koy asemado mesi Kristo ni bi obekwa have wo mra mesere me opa ye modua me Yesu no mi nsuro no because me so obo ade on bo no on bo Moses mo ne hwahwani mo ne ade but akeni kwansa mo de ma adwene kwa kire buku beto adwene ewi asese ye kasa nyame asem ne unyansa enye Bible because Bible ne ka asem kokumu nua ba fie na ma obekumu nua no Bible ne wa adwene de na nyame asem e wo so wo te asese nyame asem ne de wo de ye Bible ne de wusua ade a wusua so de wo de ye dai e wo so nyame asem ne wo adwene
wadwene ne kyerɛ sɛ woyɛ nipa wofra busuam ko busuam na kogu nsa ma ona na bi a wokra puwa ho ne da na wo kyerɛ wo ama akɔ ne hɔ na wodi wo fie nkonya di wachi na mogya Yesu ni Muhammad no mu ne saa ne manema no ɛno na ha before no tɛma mutimi ka mo homom beda se mutimi ka mo homom sa bo mo da je besi no ote ye prophet Richard kwache Darius nka ofribakwai oso ono oda ye herbalist and or herbalist sorry mfancheme or herbalist or ye bekwai sanso na nwa kwanta so benya no ho oba ye do pass so obinya no ho number no na screen na so bitimi afa ha na jijubedi ni besi edusua bi wo wa na wafa na nesa be ko sunsun se mo sa haban ho friend o sa number no so o screen no so bitimi afa na emom na de jubedi ni si midin di ku Facebook amen match but my friend scripture yipebre last word yeah my last word ne say be if you say there so baba bi si a e on panifo eta we time na so last me wo yeah me wo mama Rose me chia o Cynthia what mama chia o sana decoding the Bible mama chia ma Felicia's 20 blaze ma do pass for